Tala falava le whapoponga mua tala fau mai le siufonga lau moi Wellington e mo le nei taiao a so luas fulufito mati lua whelua ono. E o mai le taiao nei ua se ese le pito I lungo le motu mātua mai lapata inga lanu moli o le tau. Aina toa tele a inga na ave ese whaamalo si mai o la tau fale, ona o le malo losi o tā whenga malolonga mai timunga mamafa. Ua motu si ele tisi le tele o vaenga o le atunuu, ai mai sei kai taia whangarei Northland, mai si pitonu I le pito I lungo le motu mātu. E o atu I le 5 se lautangata na ave ese whaamalo si mai o la tau fale kai taia. Whaaliaili poti mai le waka kotahi I le taiao nei, le tapuni ai o le awala State Highway luas fululima I Coromandel I Whitianga, ua lapata ia mātua e tau fita maiti le fale, o nao le tele o a o ngā tapuni ai le aso. I se whaamatalanga le minista e tali atu I whaalavelave whafua sei Mark Mitchell, e whaapea ua tele ina pasi ese, le te tele ma le malolosi o timunga, mai le pito I lungo le motu, ai ua whaanga solo mai I si pito nuu, ua motu ese I si pito nuu o nao le te tele o tāwhenga, pei ona lipotia le litio New Zealand. Ele Italia ne lava le sa ave mua ma komisina langolango o leo Javon McSkimming I le talosanga ina ia toi tutongi atu tupe le au tutongi la fonga, le ana ia whaonga ina tutongi ai whale tani malo sa la whaonga ina malana wo. O le aso whao mati na tusia tua le komisina o leo Richard Chambers ia McSkimming ina ia toi tutongi mai tupe. I le tusina tu ina atu Chambers na ia tā uai, e pea ma le whaavalu I le se fulu taimi, na whaonga ai e McSkimming whale tani malo I Wellington e anga I ai malana wo teine, ai o tupe ia o tupe ala au tutongi la fonga, o lo o talo sanga le komisina ia McSkimming ina ia whaile mea mi o tonu. Na whaamaonia le minista o tupe Nicola Willis I sana saunoanga I le palemene ana nafi, o le alea I se suinga I le tau o le penisini, I le folasanga le malo o lo ufuafua mo le aso. E le mawhaiona wawe maua se tali I se suinga I se taimilata mai. Ai alanga tataona tuina mai le malo ni whaamatalanga. E winga I taiala o le a lato whaonga aina. E ilo aini suinga I ni vaenga o le lato tali mai I fesili. E winga I le suau. Whaataitainga e mawhaiona lato whailoa mai le au whainga o le suau. O lo oile atunuu I le taimi nei. O ka mupani ia o lo awina mai sua au I tutono o le atunuu. Ua whaatula fonoina e tataona lato umia ina le sapalai o le tiso. Mo le lei titi fo ma le luas fultasi aso. O lona winga, e mawhaiona whaasalaina I le whaitau miliona Tala, pe a le mulimulita ia tula fono, pei ona Sāmoa Willis. Na Sāmoa le minista langolango le malo si anga wha Letisia New Zealand, Shane Jones. O ia foi o le ato o lua ma Willis e whaia le folasanga I le aso e winga I le suau, e whaapea e le aise mafua anga e tatawai o na mawhau le malo, I le lava o le suau I lunga le Samia o lo awina mai I totono New Zealand. E le o se tūlanga e tatawona whaate ia I New Zealand I le whaatalanoa ina e Korea I Saute, le e maua mai le 5% o ana suau umama, pe e tatawona te upea suau I totono le atunuu, pe awina atu I fafo. O lo tutu ai fo I Korea I Saute pui lo lato atunuu, pei ona Sāmoa Jones. O lo tama whaile malo ina ia whaatoa tangata, ma whaamauti noa I tangata New Zealand, o le ai pea ma lava le suau I totono le atunuu. Ua whaasila le fuafuanga I tapunia I le au nanga a le staff I pitone I le lua fitu, pei ona lipotia le litio New Zealand, na longo ina e Sinead Pusha o le e anaina le staff, I le au whaingaluenga na nafi, le tapunia ai o le au nanga I pitone, ai o le a avela lato au nanga lo mitusi I kalai estete, e tolu se furunga luenga o le a whaamuta, na tā ua e Pusha, na whaatawina maile no fuanga I pitone maile 9 media a au se tālia, ini tangata fōu e anaina I a Novema. Sāmoa Pusha e le imai a le lisi, ma oni nai vai aso o iluma o le a whaiai whaatala noanga ma tangata whainga luenga e toa tolu se fulu I pitone, Eva ai pe mawani awa noa whaingaluenga I le lala fōu I kalai estete. Ua whaalia le wainga whaupu whai ale Act, e le taunu le fuafuanga ale malo e whaasa ai ona whaiani tau whaupopo pe atotongi ni whaataunga po oni au nanga I cards e nā ona tāla wailungon masini po o card wha ai tālafu po o contactless and credit card payments. Peitai, na Sāmoa Scott Simpson, le minista mo mata upu tau I pisinisi matangata whaatau, o loo whaau au pea o na tāpena,
na folasia le minista le tula fono i le tausanga taluai, e whaasai ona toi ai ni tau whaopopo po surcharges, pe a whaonga ia cards i totono whale o loa, ma e le tatau na whaasala tangata whaatau i awala o loo filifili e totongi ai a lato whaataunga, ua whaamoemoe e a matauna whaamamaluina i le masina o me. Ai ua whaaliele taitai o le Act David Sāmoa, e le langolangoina le atula fono o nei le anga i le tamau ainga na saunoa Sāmoa a whai e totongi la e whale o loa tauia o le ao lato si ai matau o loa, ma o le ao o i tangata e whaonga tino i tupe po o le FPOS e totongi ai whaataunga o le a le mawhai fo'i o nao lato alofia i a tau whaopopo. E aini tangata whaingaruenga a le soifua maloloina e whaapea na maua o lato whaonga ina le ChatGPT ma le Gemini o au nanga ale AI po le poto whaafolingo masini e tusi ai ala tō whaamaumaunga whaafo mai, ma o sea miongai mawhaiona tula ai aloa ia i lumo le komiti e iloiloina whaatino ngā tangata lulue i le soifua maloloina, na maua i le reitio New Zealand se pepa o whaamatalanga i le vai aso nei, ma se pule sinia i le au whaingaluenga uma i le soifua maloloina o le mawhauwhau, ma Addiction Services i le tuma lo o Rotorua, o loo whamanatua ia i lātou, ina ia awan i whaonga ina au nanga ia e pe o le ChatGPT, Claude, po o le Gemini i a lātou au nanga, o whaongaanga o ia mea whaingaluenga mo au nanga whaafo mai, e matua whaasaina lava ona o le popolenga i le puipuinga o whaamaumaunga patino, e le mawhai fo'i ona whaatanga le whaongaanga o ia mea whaingaluenga, e tusi whaataita ai a lātou whaamaumaunga, ona to e tusi lea, tu salava pesa le ita uina i le ingo le tangatanga sengase, e ana ia whaamaumaunga. Ua sauni le minista wa o ngai whaailoa au ili ilinga e winga i le whaangasolonga o suinga i le NCEA i kolisi. O lea whaasilasilanga o se whaamaoninga o se lafu whaatua le malo, e ave e se ai vaenga ta itasi umalava po o levels o le NCEA a o vaava ai e suilea whainga i se polo kalame fou. Na saunoa Erica Stanford o whaatalanoanga mo lea whaangasolonga fou, o loo whaia i le taimi nei mo le isiono vai aso, ina ia mawhaiona whaia i aiso lato finangalo. O ni suinga pito lata mai ia, ua luluina i le polo kalame ma le kuri kalama o ngā New Zealand. E to atele tamaiti lea o ngai waikato na whetangisi, ina ua loka lea o ngai le tai awa na nafi, o no se whaalawelawe na manu ai se whaia o nga i le piriota lona lua, ma loka ai e leo se tamaiti tia o nga, i le umawhaiona whaailoa lona ingoa, na loka lea o nga atua kau college, pe au le se fulu i le tai awa na nafi, ma tapuni ai le awala i Buckland Road, pe ona iai i li boti, e pe a ma le fase fulu minute o loka lea o nga, mana taunu ua tuaita awa le fale mai ma leo i se taimi muli ane, e le ima whaiona whaailoa whalawa i tele mai e lea o ngani whaamatalanga e winga i lea whaalawelawe. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le niwa aenga o le tae ao.